Chanjin thakla khom amasan athupi te Vai home to te order dung zuya khwairamban ke thel tomvela street vendor te lamphel supermarket ta chudinga police ten no ma lew kuma ulowin a mo hi Tangam MLA taking a kipi local area development fund let hasina kipi thautui quota suput ahi na dinga chief minister in atang so ahi ti kinep na lin tak kane hitin Manipur Vai home to minister dinga go thaka El Sushindro in atak lang hi Vahui TV Vaiphei News and Tezo sining doikim insibai ko hunbuk hi chanchin akim zon ala en khom hitiu Tuni zingkal da git nung lama khwairamban keithel bazar tomvela street vendor khatcha chut phal hita loading street vendor ten lamfela supermarket lamzoka chut saktak ding tia ki gen Imphal Municipal Corporation IMC caretaker Mayor L Lokeshor Inzani alatak la dungzui a tu zingkal da git ding vela street vendor te cho police in no doding ago to le khatcha ut lo in a den o hi Zimuna thuhi dana chun zani IMC caretaker El Lokeshor in tunida gate apat khwairamban keithel bazar tomvela street vendor te khacha chuthei tak loading thu aki het nunga tu zingkal patin mezok te zingkal mata kapatin alaki chu khom pantawa hi zingkal da gate ahungit ding tomvela pat police team tam tak hung khom in street vendor te chu lamphel supermarket dinga chuding in ano pantawa hi ahin la wanzo ka kichute cho khacha chi ding utlawa hi police te nating in le wanzo ka umte cho force bolwang khacha umlawa hi lampi a wanzo ka kichu nupi khatin again dana chun street vendor ten lamfela supermarket ka chuding wa hi chun kacha kanaute khacha nek ding don ding muloding a hiu azik chu lamfela wanchoding mi umlo a hi zebep chu hilo in ka wanjok teu nating hile khwairamban keithel bazar apat kilangen le a hi chule ka wanjok ding teu nating hile gari a pok sup pok to nadinga gari poimo a hi bana ka wanjok teu hile alo theilo a aman nating supun hiding a hi zi ka chun kacha kanau teu nelo don lo theilo a hi zi kun zi tak mun hin ka chut denu hi thilpha hiding a hi tin again be kit hiจะไม่ยากจะนุ่งเมนจะลำตาบะอะทุกคนในชี้นะบะอีชาขตงจะตาบะคนไปโน่นตะกันนะอะไรที่เราไม่ได้มาทำตัวไม่พ่อยนกันนี่เป็นมาทำตัวพ่อยนมาจะมาชาลตาบะนี่นั่นไรไม่ลากก็ต้องมาพ่อยนนี่นั่นไรไม่ลากก็ต้องมาทำตัวพ่อยนกันนี่นั่นจะมาเดินไรจะเอาอย่างนั้นมาได้ไม่ใช่ไม่ได้พูดเลยพ่อยนมาพ่อยมาไม่ได้ข้าไม่ได้ชาลกันนี่พ่อยนมาไม่ได้พ่อยชาเช่นนี้ชาอะไรที่ตำนี่เอาตัวนี่พ่อยมาพ่อยพ่อยเราไม่ได้ไปได้ได้เลยมาจานนี่ไล่เลยเราต้องเลี้ยงให้มันดีดูดิยาโรยฮะบ้าเจ๊ไอ้กินมาย่านนั่นสิฮะก็ดีนะช่วยเลยจะข้าก็หันโดนจุดชานั่นสิบ้าน้อยกี่เสียนะชุมมาดีวารีตัวน้อยเสียบ้าไอ้นี่ก็นี่บ้านเราสิทำไม่ยากเลยโอ้เดี๋ยวต้องไปกินเลยเอาไปได้ตามพี่ก็ต้องบ้าอะดูซูเปอร์มาร์เก็ตตั้งสารกันเลยเลยให้บัวนี่สารซูเปอร์มาร์เก็ตสิได้แต่มาสิงคังกันนะปีกันเลยมาสิงคังกันนะต้องหันหลักอะไรบ้าaduna adagi haje ngo te palari market ta secondar kine na sari ba je siji ma pham ji ma ju na khai ma seng tok jingai da ai khoi bu heta ma pham jaga si da ki sa san tan ba dong tan ba si tan di ga no ba nanti ngai ko taro to lo ngai ko mi ai ta na khoi loi tha ke sa ba mo no ka si mai bro na ta kai yu loi bro ba sa ngai ko ba taro ba loi ko ba ai si loi ko market tu dai ta chat la kan da ai khoi kari tong ko hai ba no ba akasi ha ka lai do mangai ai sa na ka ki ngo hai ba no ba yu lo hai ba yu lo hai ka no pan jon ye khoi ai kai ba la yu me ba lai la ka sunia sar mohun minister unaboiro municipality gi mayur unaboiro saroi gi mateng khara laujage saroi da gi akoi khullo na raka haijari saroi gi mateng laujaraga saroi unabam thokko unahan biyo ba he thei kha chu khwairamban bazar tomvela mi pi chi sukchi to atamji ka chule gari parking chungchang nating inle lemchang lona tam tak omji ka street vendor te he chu sak lo phodinga thilki gongal a hi tin IMC caretaker Mayor L Lokeshor Inzani akhan alatak lang a hi Tangam MLA taking a kipi local area development fund le thasi na kipi thaudui quota suput a hi nadinga chief minister in at
takhung so ding a hi ti kinep na din ta kanei hitin Manipur Vai Home to Minister ding a go thaka El Sushindro in atak lang hi Z2 hi District Administration Chandil District Health Society Chandil te ni in agongal o Komla Thabi PC Muna Block Health Mela and Telemedicine of Ayushman Bharat HWC te hunamat nawa again hi Zihuna chun El Sushindro intihin again MLA Khatking kipi kumkhata Local Area Development Fund hi cheng crore ni chule thautui liter sang lezani hi Zi hi chu phaigama MLA ti ading huntok malele tangam MLA ti ading in chu huntok lawa hi Zi ka chun tangam MLA ten amau a constituency munchom choma a chivel nawa development work abol hunu kining ting zo lawa hi Zi din muna pat hin tangam MLA te haksat na le lem chang lo na tam tak teo hi neu chabek hilele Local Area Development Fund le thautui quota hi supun pik thei hileti a Chief Minister kinga kidona hi tin El Sushindro in again be hi Hampai ba koi sing marak sila ida bai problems sing higher kan dane ba madu dane ba koi na tabuk tawar ka da phela na sung valley gi adu gi khena ba se han thara ka tu isa tu dane adu go development ja adu da la ka da bane ara madu ma mayam koi darkar lai na koi honorable MLA koi pressure ka usare honorable CM da koi la handa chingi lai ba MLA sing jo ba itan koi na he na local area fan boys nu na ta ga either ka ga he kana na ba maram di ka the departments ni lo yobu ngam da ni na adu ma sing tong na ba na honorable CM da koi Zihuna matnawa op to Minister Dr. S. Rajain in Agena Gam Vai Home to 10 mipite phatzom na ding scheme chum ahunggong galteu hi cooperation pi ka lawa hi chun abon cha field he hi zi ka chun gam sarkar in ahunggong gal Chief Minister Health for All noi a healthcare worker ten la inchit o dam lo te screening ahung bol hunun le cooperation ala pichi dun tin again be kit hi Kasi health nila haraga kasi stalls miyam hange akoy ge portion abhiyan gi matang da food safety gi matang da akoy ge any sort of programs gi matang da ngasi halaga ngasi khat yengam maga ulum maga chakhi banata ngasi sida tinbiri ba pai put nam everyone of us chatlaga take home message amamo kari gi dam matno ngasi government na India gi jaga fiting matta sumaina pantho ga kari gi dam matno sigi mela do sigi message ma akoy puru ga sapa ma mathau pai BJP te somlani veitin na to kisaya tuni BJP Manipur Pradesh President A Sharda team khatin Jiriba ma Anganwadi Center te kinga chi in naupang te kinga nekding doning te alhom dokhi Zibebhi hilau in Poshan Abhiyan te hun khatle alamang ahi BJP Mahila Morcha Jiribam Mandal in Agongal Jiribam District Dibong Khuno Part 2 naupang neu cha cha te to kimuto in amau te kinga thilpi alhom hi Zizo achun sorok atingba Hilghat Community Hall Poshan Abhiyan Noya Asha le Anganwadi Center Worker ten le op theyu ahi Zihuna chun A Sharda in agena Adhyaksha Zilla Parishad Jiribam Cage Janaki BJP Manipur Pradesh General Secretary L Dipen BJP Manipur Pradesh General Secretary L Sarat Kumar BJP Manipur Pradesh Spokesperson L Virjit le Jiribam Social Worker L N Buddha Chandra tende Zihuna chun abapang theyu ahi Zihi to kitona BJP Manipur Pradesh President A Sharda in Jiribama Anganwadi worker le Asha worker 10 lem chang lo na aum hi chun Jiribama BJP Vai Home to taking again un Zigo la hun lem chang mu theiding dol te cho Vai Home to te akin theilama sukfel hiding a hitin again be hi Biliba mayam sing lechin biliba sing sigi iman manung da kana gumba ekoi yu Bharat Sarkar amani Manipur Sarkar apakala ko scheme sigi kudong tawa phangwa dumak yaubir kani Ayushman Bharat ki oiro Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi oiro Pradhan Mantri Awas Yojana oiro high scheme sigi da vaccine kapagi oiro ekoi ngasi tawlo portion mahagi oiro high scheme mayam sing si ekoi phangara singa makhantana ekoi benefit phangara matunda su benefit phangara miyoi duna karamba benefit mana phangise aduna mana phangiba paiba card nataga mamoda leriba darga level document aduna kadai balo na makoi high benefit sing phangna ba wana ba kaya na effective oigani abase masine ba ko na si field da kundara kana Bharat Janata Party ki party ga mari leina na ai ko na monitoring ki makhala bane ko to monitoring ne Kumbi AC at revenue to kisaya nasipna hi abika office kat alahi STC office Kumbi circle hunsot tak chol nunga zani apat khan hondo thakna Kumbi MLA S Prem Chandra imipite adinga alhong doktai STC office
hi ala chita kumsang ni la som le khat kuma ala hondo ukha kumsang ni la som le gup kuma pat khan sol sak ala hi STC office thak hon huna chun Minister TH Basanta Kumar Thanga Asia MLA T Robindro Moirang Asia MLA TH Shanti Kumbi Asia MLA S Prem Chandra STC Kumbi Circle Muhammad Salawuddin Khan te panna ala hona hi Zihun to kisaya Minister TH Basanta Kumar in agena athaka Kihing STC office hi hoi tak cha accept theina ding ule khantona aum theina ding a hi assembly constituency a hin mi pi thasang dinga teltin a hi ta zika AC sunga hin mi pi te ading ana septipat na dinga STC office ki hong hin atak lang hi tujung sarkar thak hi development lama na sataka lin taka chi pi hi eu in hunchom cha cha ding beb hilo in kum somwal chi pi ding na sep kilate hi mi pi te le na sataka pan elak pia Manipur iche naw gam hi khanto na le mason na theina ding in pan la khom hi tiutin again be hi Hantak ki sarkar se the absolute majority 32 MLAs karaga aduma form do sarkar ni na koi development ki speed se adu ki mati yangsin na chat lagane ba hantak ti akoi ki kumbi ki endro gi oina chaukat thorangi adu ma thabak thoram mayam do kari kari paikhat sige hai to maha katana jage aduga loina na akoi ki STC office hang se masi hangdi hange akoi haina ba malai dukan hang badi am lai hangaga thamba se am lui hai ba ma chumiko nungti ki hisab tawdraba phajana yengsandraba dukan lo khar lera dum loan gi ba aduna ekoi ki ngasi hangi ba ekoi ki STC office se phajana maintain to ba Chief Minister and Birin in Alataklat goal in April Tarik Somleni apat alakipan petrol pump at Thautui Muthei Zingding let Thautui density hoi hi customer taking a peak a hi M10 Z drive hi zani ting khande Infal City Tongvela petrol pump 9 alachi tha hi CAF and PD department weight and measure department le IOC official team ki gom khatin Z drive zukit hopi in zani khan kakwa a MS Ibocho service Starjan Kongba Nandeibam lekaya MS Eastern Agro Service le Lamsang MS Lamsang Oil Service te ahin at Suina alabol ahi Z drive to kisai hin CAF and PD petroleum oil lubricant a OST hawam bobi in agena drive hi Chief Minister apat hit sakna dungzoya ki bol ahi Zina ahin petrol pump a thautui te hi customer ten ahun taka amuzing theinaw MT ki entha ahi tuting ahin so diklo taka chi thabang aum nai lo ahi bangti hem khata customer ten thautui hi ahun tak le doi hun taka akimu poiti gin lana aum hi chun CAF and PD department director king complain bolon complain dungzuya department in achungo action kilading ahi tin again hi Samboy station punya itu. Lalu kita berasas dengan tahu kan juga parti hari ini kita parti itu bagi dari presiden itu kita bilang ni ada mungkin nak berkata kata apa saya nak cakap. Chief Minister and Biren at Kainanoya BJP in Athaka Sarkar asin na nizakhat sung action plan hook sunga block health melahi munbangjat hemin alaum hi nizakhat sung action plan ahin Kampupi district cycle block ale cycle assembly constituency MLA Kimneu Haukipit block health mela zani khan alapantai block health society Cedar Hills East cycle in Agongal Thangkanphai village hoi khonei multi-purpose hall a hunamat nawachun kimneu hawkipin agena India agum som sagilenga ahong tin to kitona eun imuding dolo imunaw chule state sunga facilities muding dola chom te imu MT hi ngai to a e mama hin ki tawdel hun a hitai hoi taka hin thil pha muding o MT hi hall do a hoi taka hin boina umte ka suven theidim ti te ngai to hun a hitai cycle community health center hi Manipura CHC te hi matphat chomding a hi ti hi hunma sa Manipur vai hom tu te apat hi sakna ala ta hi ahin la constituency ahin health sector lam so hoiding hi poimo hi zebep hi hilawin authority ten le constituency ahin health sector apoimo te ho he sakpai ding a hi tai Kampupi district chief medical officer cycle SDO health office official le munchom chom CSO ten le Z hun up theyo hi Z health mela cho agoma stall somlani ki hong hi chule Z stall achun COVID-19 vaccine ki kap ti te health checkup le damdoi hop ti te ho hi athona musak a hiu tin thu he ta hi Manipur University akihong Center for Myanmar Studies
hi tu sang hoizo khanto na ding le mason na dinga Ministry of External Affairs to ki ho homna taitin Vice Chancellor Professor N Lokendro in atak lang hi Zito hi Center for Myanmar Studies Manipur University in Agongal Kanchipura University Centenary Hall a Thingyan Festival 2022 kiti hun amat naw khata Professor N Lokendro in again hi Munchom chomapat athim appeal te panna a Professor N Lokendro in again na achun Myanmar a nunnoplin tak Thingyan Festival hi Center for Myanmar Studies in Agoto Manipur University campus muna kumsinin alakimang zinga hi nunnop kimang hin gam pani te kikala kilungsi na le kithuto ka hin khoma theina dinga kimang hi Myanmar te pak le agama socio economic and political studies chungchang ale zilsak na le hitin MU a Vice Chancellor in again bekit hi Tatna Center for Myanmar Studies na ba magi koi water festival Thingyan festival se observe to gina latni abuna ngasi so 18th April se pekna pa bina hobo di moi khara mamang na ho adu ngasi moi gi lunar calendar de gi horaga solar calendar ani mo punjal laga masi gi kana se observation se Burma de masi gi celebration se 13 to tantrom de gi ho koi gi se over so coincide to adu BJP Sarkarin ama sa pending at nizakhat sung action plan hope sungin more ale Block Health Mela District Health Society ting Nopal at District Administration ting Nopal teni ki komin alagungal wahi more heino makhong lekay ward number 7 50 bedded integrated Ayush Hospital akimang Health Mela asun ting Nopal District at DC Manwam Singh Tingnopal District at SP B Golin Mang CMO Tingnopal Dr. KH Gojenten Amalatu Pangin Aopo hi Zihu na chun more munchom chom apat community leader te zillai te le sarkar employee te pangtheyo hi zihi to kisaya DC Tingnopal Manwam Singin agena health mela hin natna lawum be lam hilaw in health lam to kisaya scheme chom bangzat hem aphachom ding musak theya hi damsung poi modan I hetu a hi chun ithil nek teo chi thei angai a hi chule natna hik chom apat ki ven na ding a hin more town sunga kidak nin a lo na ding a hin mimal tin ten mo pok na ineyo a hi sarkari scheme project chom alag hi lotin sak ka iti wa hi chun mi piten le mo pok na inei chi to a hi mi pite ki thopi na pang lo in scheme project hi khatcha loting loading a hi tin DC Manwan Singin again hi Tutu a Delhi a Manipur Chief Minister N Biren to Prime Minister Narendra Modi to kimuto na in state at BJP in Vaihom thakna a thil a bowling teo chungchanga gen khom na aniyo hi Delhi a 7 Lok Kalyan Mark Prime Minister Narendra Modi official residence a kimuto nawa CM N Biren in state hin BJP in ani veichan na dinga Vaihom na dinga thil bowling teo bangzat a hem gen khom na ala nei khomo hi Abika state sunga khanto na ding le tutu adin mun hak sa taktaka simphat na ding chungchanga bangzat hem gen khomalahi ZPP hilaw in state sung susethe khamthei thil lampang to kisaya sukmang na dinga war on drugs le corruption chungchanga thilagongal te ho to kisaya ki holum na chun CM N Biren in apodok kitahi Zani Prime Minister Modi akimupi naw achun Manipur Agriculture Minister TH Biswajit Mahut Minister Y Kim Chanle Works Minister Govindas Konthojam teto akigoma alakimukhoma hiu State sunga tutua achipi Block Health Mela he Chochampo District ale District Administration chule Health Department te ki government district sunga hin block mun thumin alamang ohi Hinglip block ading in Zani Khan Mela chun Hinglip ACML let zamang haukipin Hinglip High School in alapandoka chule Samulam Lan block ading in Sagang Higher Secondary School chule Lamka block ading in SSA Residential School Block Health Mela hi alamang ohi आजादी का अमृत महोत्सव 2002 इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस इनुगा कलेन मा इमु इलok मा काम Avela thopite Vaihom to te order dung zuya khairamban ke thil tom vela street vendor te lamphel supermarket ta chudinga police te normal huma ul lowina umwa hi
Tangam MLA taking a kipi local area development fund let hasina kipi thautui quota supun a hina dinga chief minister in atak ahong suding a hiti kinep nalin takane hitin Manipur vai home to minister dinga vote thaka El Suchindro in atak lang hi. Dunia ading Vahui TV Vaiphei News Sancho hitai N2 Tezo silaleng un mangpha.